Niš, ti buš mi ga baciti. Ja. Ajde. Dokumentarac prvog leta Ekstra 330. Ovo biti na ti, idemo dalje. Vjerujem da je malo gusto. Gledajte još sve. Nije, dobro je. Joj. Ajde, Pjer danas nije letio. Ajde, Pjer, onda sad Darin malo leti. Danas nisam ništa razbio. Daj, danas nisi ni jedan puknuo. Samo je u visinu. Ja nekom bi mogao baš baciti. Da. Ne dođe. Još je i dobro. Stavit ću ti malo. Da se diže. Pa spusti mu je. Ješ gore baš. Gore imaš vjetra malo. Ovo daj mi za malo ono. Samo smirimo, pola gasa. Da, sve. Da, evo. Samo diži gore. Opet zakreći i gore. Zakrećeš i odmah elevator gore. I odmah elevator malo. Čim ga malo zakreneš, elevator dole. Zakreći ga i elevator. Elevator, ravno. Dobro, ravno je. I to je to. Sad ga pusti. Nek ide elevator, gore. A! Umate tu. Dobre, više od 30. Dobre. Čekaj. Tu si, videoklip. Sa smješkom je to primio, dobro. Sam motor i puko je pro. Da. I malo se zgužilo i to je to. Dobro, super. Ajmo.